Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pida ka orange nisan, lom so po niya fabricate shilong. Komisi banta banyas nok tilang nakabanta banyak kon persya yau kenyang jengpang COVID-19. Karibhoy Welfare Organization haka khatlai trek mutaw bana yayong arajar arpo kalau nok senyang deka song pisa kabasan po haja tingka sya ka Chief Minister Relief Fund ye ka bala IT lengba ka Deputy Commissioner jong Karibhoy District ka kong RM Korba. Hagani kasngi balali IT yagani kasong pisa syaka DC lahilam do Presiden jong kaseng uba ADG Karbani bat la sendran langru da uba Robin Markhab ubalang Assistant Secretary jong gani kaseng bat u Vicky Melimngam uba bat yaka kam Finance Secretary jong gani kaseng. Na kalian kaseng kadang disikit klik na menta kuno banyak tenrong lang kajing jong gani ka jingja hakadi jong i berotowai na kajing posted jong ni kenyang Jepang COVID-19 kena kalian kaseng kadang disikit klik bakano senyang sya CM Relief Fund lengba jong DC Karibhoy District sibenta ban yasno tilang na menta pan penduduk jat yang ni kenyang Jepang kum banglai hakari jungi yang jing posted jungi kenyang Jepang te nak kalian kaseng leksi gede gebaret ru ndrei ni pen iya ta ka jing don mensim bani trelang bani raplang para brin tingi kentu ikiwe ru ba don mensim bani raplang ni ko klem rat ho yanu ru ni don mensim ban ya trelang bani rap abni don ka jing kli kemut bangili ai kata ka jingarap shenu ring persang manirap mat kalian iwe klem ka ong yang asmo ngange ba baro i kidon kecikit kle akani ka po baro tingingit skam lada mitri lang ba ngidon lang kami sim banirap para brio iwe te kumut inlong ki bacok mat penduk jan yang Jepang.